28. septembar. Obavit ću prihranu. Ovo je 12. put da im dajem prihranu. Sirup po pola litra, 6 djeca, kako kome, kako kojem društvu. I 6 puta stretirane varolikom. Iz 3 različite bočice, tako da trebalo bi da bar u jednoj bočici bude ispravan varolik. Iako vjerujem da je u sve 3 ispravan, jer je važeći rok, ali nije bilo pada varoje osim u ovoj žutoj košnici. I evo sad opet ima u njoj, nakon 6. put tretiranja, u njoj opet ima. Vidi se iz priloženog da ima nešto varoje. Uglavnom ovaj ovamo dio, evo vidite. Ne znam koliko će biti. Tu je ta varoa, evo tu imamo 3-4 komada. Sad ćemo vidjeti, evo još ovdje ima, vidi se. Ima, ja šta radi, već ima. Uglavnom, ovdje ima još, iako je ovdje bilo padanje varoje. Dobro padanje, evo još sad znači ponegdje ima. A ne znam za ove ostale, nisam gledao, samo sam gledao ovu prvu. Pčele su mirne, nikog ne smetaju, poneka je i na polju. Ne znam koliko je stepeni, nisam sad momentalno gledao, ali je neki hladan vjetar. Ja vidim ovaj ovdje. Ovdje ja ne vidim ni jedne varoje. Ne znam kako to da bude uvijek na ovoj istoj varoa, a na drugim nema. Iako u svakoj je veoma malo legla. Ili ima, u dvije nema nikako legla. Gore što je ova 9. i 10. one nemaju legla nikako. A ima matica. Evo ove sad nisam gledao. Nekoliko dana nisam gledao, pa ne znam, ne mogu reći. Uglavnom te sam pregledao jer su bile sumnjive. Ove druge nisu sumnjive. Još sam neke gledao, ima uredno sve. Tako da te dvije trebam pregledat, pa ako bude potreba, ima gore u onoj zadnjem nukleusu nova matica, oplođena i ima legla, tako da bi nju mogu iskoristiti u jednom slučaju, a u svakom drugom slučaju mogu sastaviti društva i gotovo. Sa nekim jakim društvom, nikako sa slabim. To nemojte raditi nipošto. Slabo sa slabim ne može dati rezultat. A slabo društvo sa jakim društvo sastaviti, to je nešto najbolje što možete uraditi. Evo vidite, ovdje malo ima i borbe. Pojedinačni pokušaj ili neka gužva, ali one su to odbile i sve u redu. Tako da jaka društva, nema problema nikakvih. Eno one ovdje vidite, to one sad odmaraju se, plavo žuta, ništa ne radi, tu nema legla. I vidi se da tu nešto nije u redu, treba da se pregleda, ja. Ovo gdje hodaju, lete, to vjerovatno sve ok. Ne možemo sad stalno pregledati sve, ali vidimo otprilike, evo. Sjede ispred kuće, dosađuju se, znači nešto nije u redu. Tu treba da se vidi šta je. Ja sam već gledao, nema legla. Ima matica, što ne nosi, šta ne radi, treba pregledati. Opet, iako treba ubaciti maticu koja će raditi svoj posao. Eto, imam jednu tu viška. Slučajno se desilo da ima, taman će se iskoristiti. Sad trebam prvo da vidim kako je stanje sa ostalim košnicama, ima li varoje. Evo bure sa vodom, padala je kiša jučer, sinoć, dobro je napadala. Evo bure, to je njihovo tu pijenje vode.
To sam osmislio veoma dobro. Kišnica sa krova iz oluka pravo njima u bure. I tu imaju non stop vodu. Ne može biti da nema vode jer kiša uvijek pada. Ako ne pada dugo, ima dol do pola bureta dođe kad ne padala 15 dana, 20. A onda ja nekad dođem pa tu dospijem jednu kantu vode 15 litara, ali nema evo potrebe. Kiša, hvala Bogu, pada kad god da pada, napuni bure. Eto, odlično mjesto gdje će one da se napiju vode. Pojelica ne može bolja biti prirodna. S ovom šta će biti vidjet ćemo. Bilo je kritika šta sam uradio, nema veze. Ovo je zlatna rezerva matica. Eto, mogu tako reći. Pa evo od ovih 16 bilo koja da nestane ovdje ima ovo pomagalo, ova matica. Ne daj Bože da budu 2-3, onda moram saspajat. Tako, ali eto opet na proljeće daće Bog. Pa će se opet razrojiti. Ako ne prirodno, onda vještački. Eto toliko. Da vidimo samo šta se ovdje dešava povodom tretiranja pčela. Evo i ovdje nema nijedne. Nema, ja ne vidim. Nema varoje. 6 puta sam tretirao. Maltretirao i sebe i njih. Da vidimo. Nema ništa. Tanko. Ovo je puna. Nema varoje. Nema. Samo u onoj jednoj košnici, ono je dole žutoj, samo u njoj je bilo varoje, dosta što sam ja našao. Evo ovdje mi izlaze, izezaju, možda dolaze grabež da rade, vidite. Evo, moram to zagraditi odmah, ne smije se to dešavati. Možda su pčele iz ove košnice, a najvjerovatnije da nisu. Da dolaze tu da kradu. Evo, nema ništa, slabo. Slaba varoja ovdje, unos polena dobar ima, znači da ima leglo, ali one se prebacile dole, u ove dvije košnice. Dole se prebacile matica i pčele, leglo, hrana, sve dole. Iako sam ja prebacio gore. Eto, to je čudo jedno. Njima bolje dole, pa ću opet morat kasnije nekad vratiti gore, dok malo zaboravi. Eto, toliko. Znači, mora se još tretirati, promijeniti vrstu tretiranja. Morat ću promijeniti jer izgleda da nije možda ovo u pitanju, ne smije se rizikovati, ali opet će biti oksalna tamo u decembru, svakako. Eto, toliko za danas. Sve ovako naoko uredno, nema grabež, to mi je najdraži. Ne volim grabež vidjeti. To je veoma veliki teret. Jedno grozno iskustvo koje je imao grabež. Bljak. Bolje nemat matice, već ima grabež. Pa nekako ćeš to društvo spasiti, a kad je grabež, to ti odnese sve, to nema, goli ramovi ostanu. I onda idu dalje, ne možeš ništa. Ali to je kod slabih društava. Slabo društvo, desi se i to je to. Moraš stalno imati pregled, na oku gledat što su ove ovako, što su one onako. Zašto su ovdje pčele koje nigdje ne lete, samo tu hodaju okolo. Tu je ta sporna košnica što nema legla. U naredna 2-3 dana komplet pregledat fino i vidjet šta je u pitanju. Svaki put je ovako, kad im dam prihranu, one
izlete, idu u potragu za dodatkom s kojim će uz ovaj sirup napraviti nešto i ostaviti sebi za zime. To je to. Pčelice male, lijepe. Nema, to je živahno. Iako su bile sve ušle u košnice, evo sad odmah izlaze dok nije mrak da donesu šta nedostaje. Ima neki pčelari daju vitamine, minerale, svašta daju. Kažu nemoj se igrati, to moraš davati, ali eto ja još nikad nisam. Pa šta će dalje biti? Uglavnom, dobre su, žive su, dobro prolaze. Nema gubitaka, neki manji bude gubitaka, beznačajnih, to je to. Medno i sretno.